Uphathule siwenza namhlanje. Awusho yini osifihlelele indaba kuphathwana? Qale ngishushise nje. Shuthi nakhona wona bro kuze nje ngikhathi bemfushane. Yeah. Nami le ndaba ngangiyifihlile ngingafuni ukuthi yabo. Usho kona ukuthi kunabantu abangazi yabona. Impela. Abagcine benguveza ukuthi hayi lo ndoda le ike yaba kulisimo esikanje. Ayichanya. I blew it. I blew it ngempela. Bahlahla kumele ngitholela ukuthi baka I blew it ube yibona abakushushisayo ngoba mina ngazi mina. Madle mfowethu. Awubingelele lapha ekhaya ubazi ukuthi umfoka bani lo. Hayi ke sanibona ninjani babukeli be-MPTV uMadle Insimbi lo babizwa ngoSiyanda wakamdletshe ungoma nomsindazo. Ngila kwa professor uzoqhubeka la wagcina khona. Yeah. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi. Lensizwa le safike sayiposta la upart 1. Masiyiposta wakhala umphakathi lapha weMPTV wona athi hayi lo nsizwa siyazi lo nsizwa yayinemali leyo. Lensizwa yayinemali ayi bonke bayafakaza bakusho baningi. So mase ngiyibiza lensizwa ngiyibuza to endoda thona wawunemali ivela up le nto leyo. Awaseyaqala ke ngendlalela udaba. Engicabanga ukuthi udaba lolu okumele ulendlalele ababukeli bami beMPTV wana. Ngithanda ukuzwa indaba ngathi. Ngiyengithanda ukuthi ngizizwe nababukeli bami. Khonto lapho engifuna ukuthi siyibuke. Le mali ingena ususeyidakamizweni vele. Yebo. Okay. Awuyiqala emuva mfowethu. Ungayiqala lapho usuthola khona imali. Le mali ivelaphi kwenzakalani ukuze ugcine uphethe imali engango 800,000. Yeah, shuthi ke nakhona la ngangisebenza la i-commercial cold storage. Yeah. Ngishayela uHayster njengoba ngeke ngasho naphathwa. Yeah, hayi washo ukuthi hayi wawushayela impela. Yes. So la mangisebenza kanti leli langa kunomoya ngangiyolanda ama-box ngaphandle esinokuvala ngama-pallet laphezulu. Yeah. So mengiwalanda ngiwabeka mase ngingawacindezeli ngalutho. Yeah. Kanti kuzoba kuqhamuka umoya uphakamise avale iview yami yabo. Yeah. So mase mina ngibhede ngokusukuma emshinini ngithi ngifuna ukuwaphusha ngesandla lalo kanti ngipressile vele la ku-accelerator mase ngibalance nge-steering ngisiswingeke uthi ke umshini utsheke. Yeah. Mase ngiwa kanjalo ngicindezela unyawo yabo. Hayi ke ngime umsebenzi kufonelwe usizo lokuqala bafike bangithathe ngihambeke isibhedlela ngisi-attende mase ke ngiya kule ndawo le kwa-labor la ngiyobika ke phela udaba lokuthi njengoba ngizohola phela ekhaya kungani yabo. Yeah. Hayi ke mesifika khona ngihlangane nenye insizwa ke nje sihlangane sikhulume kube ukuthi sitholana siyazwana ngokomoya. Yeah. Bese lensizwa ithi hayi ndoda ngingakusiza mina. Yabo le nto ngoba le ndawo into yakho ibucayi ngoba phela njengoba ulimele ngaphakathi ethambeni into esazohlala iphinde ihluphe. Yeah. So mina nganendlela ukuthi siyenze ithi ukuthi ibe nehaba. Yes. Yayibona. Mase ngithi mina ibhuti angazi lo nto siwenza kanjani. Yeah. Ngoba phela mina anginalwazi. Yeah. Athi akhululeke wena ke mesizovumelana ukuthi kuzokwenzeka ngale ndlela le. Mina ngizokuhlanganisela udokotela ozokwenzela lamaphepha. Mase siyabhalisa la ubhalise ngibhalise yonke into uzobeka usuzwa ngami ukuthi kuhamba kanjani. Anginike wonke ama-details ifoni naye ethatha ifoni number zami. Lokho ngifika ke lapha njalo uma ngibuya kudokotela ngi-attende khona. Lokho yandeke kanzi kwenzeka ke ifile wayesangithetha hayi angilindi. Lapho kwaku 2013 14. Yeah. 2013 usuphela sekuya ku-2014. Hayi ke nango 2014 lokho ngi-attenda nje ngathi ngitshelele nto ukuthi hayi sekuzolunga akusekude kulunge yabo. Seyihubela sakusha. Hayi ke nami ke ngilungiseke into zami ngipheleleke nomsebenzi ke ngabe kusasebenza ngihlala ekhaya ukuthi ngo-2014 December hayi already idlule emhlabeni. Yeah. Hayi makudlula ioledi ke emhlabeni
sale ke manje ke ngiyabalisa hayi imesi yangithinta le ndoda ithi hayi ndoda kulamasonto azayo khona into yakho ke ezoza izodlala ivideo call ngizocela ke iqiniso libe khona yabo nginayo ikhululeko hayi futhi nangampela hayi ngilindele imessage the nje kusanjalo ngisalindele imessage Siphihle already kuphele ngeoledi tukutuku kungene le already kuqala hayi yabona ke ekhaya ke kusanakwe yona ke phela koba malini eoledi kwaku 370 something close to 400k yeah sekusanjalo ku yangena le yabo into yayindoda ingena yona u5 ngoba u480 something shoot to 5 now yeah igcine le mali ke iba u900 yeah yabo thatheke le ngxenye le eseceleni nginike le ndoda kusale kumina u80 uyayibona yeah hayi ke kulo 80 ukuthi umuntu wayeseyidakamizweni hayi ngangumala lephenduka ngiliva ngabhananga yayibona lo uthi ngena nje uvela ube nabangani uthola intombi uyabona nje ilanga lokuqala ngibona imessage kwangazi ukuthi hayi umhlaba uphethe kanje ngaqale ngangakholwa ngayithi hayi ake ngiye khona emshinini ngiyobheka hayi mengikhipha 1000 hayi nanti liyaphuma ngibuka islip la hayi balance ikhombisa hayi imali ekhona le hayi ngihambe ekhaya ngibatshela phela ngalendlela yabo bona basazi la amangqushana lawa kade kuyole hayi mengifika ekhaya ngibabuze kathi ekhulu manje ngilo kamalume le ndala ngicabanga ukuyiwisa ngivuso wami uthungulu yabo lo athi hayibo into ejule kanje uyicabangiswa yini imali ucabanga ukuthi uzoyithatha yabo lo ngoba phela le kama wakho nawe ufanele wenze usisi wakho kuyona nathi la ekhaya fanele yabo sibheke ngoba phela iyona mali esisena noma nama ngisasebenza usho intombi endala yabo ngithi mina hayi relax awukukhululeka ubuke yabo hayi mekusuka ngitholane nomunye umjita ke vele umakhi yabo lo ngibuza ukuthi mfethu la mengifuna ukwakha ngithuka ngenze njalo wathi hayi lalela so hamba nawe sekwindawo ka build it sifike sibasha vele ufike nje khona usho ukuthi ufuna i-quotation ka 2 room bona bayazi ukuthi iba kanjani yabo lo hayi ke bangifike lapha angenzele i-quotation yami yaba la ku 4000 yaba 11000 imali nje ebhedayo imadlana nje ezitheni nje material sazoba umakhi futhi nezinto zagcina eshoda ngoba phela ngangifuna ne-toilet elibese ngaphakathi yabona nje kona aluminium amawindi so nje mhlambe imali eyaspende kanje ngalo ya 2 room nje uwodwa mhlambe ngingasho ukuthi 20 something nama tiles yonke lonto kwaba ke isekhaya ngasika plastela shintsha nje i-design ngafaka ama aluminium yonke lonto yabo lonto ke ngayibona ukuthi sengiqedile mengenze njalo ngangivuka njalo ekseni samuntu oyemsebenzini khulu ngizonibona ngiza la eThekwini limit yami ayi-5000 khiphe wona nguphathe kanje ngibone ngazi ukuthi hawu ke nguNkulunkulu ngingeneke lapha emgodini wethu phela 2 hours samuka nomoya ngoba phela nampa abangisurroundile nami ngifuna ukubakhombisa ukuthi ngumalume and ngeke bekuqede hayi thenga la now 200 awuthenga ukuthi nokuthi wena nawo wena 200 bhema nosibani nawe bhema nobani yabo kwakhona enye insizwa ke yona umusa indoda emnyama mina njengoba ngiyindoda emhlophe mase ngokuthi sasizwana naye ngokomoya injethi mfethu bro wami ngiyakucela akube ukuthi uqale izitolo mhlawumbe uthenga into yokugqoka nomani ngoba ekugcineni kosuku thina nje ubuseblessa kanje sokuhleka mayisiphelile yebo lonto so nje mfethu iba wise kube ukuthi sidlo ushintsha yabona le mali esengiyibona uyikhipha nje la isicathulo siyaphuma ujini uyaphuma
into ey'ningi ey'phumayo phinde futhi kusale noshintsho udla ushintshe yabo lona hhayi kube ngathi ngiyamlalela bese ngimchomela ngesiliphu ukuthi angeke ungiqede ithole indoda emnyama athi mfethu mina ngikutshela lokho anginankinga soyibhema senze yonke into oyifunayo kodwa uzohlekwa yithi ekugcineni ngeke uhlekwe abantu abakude uzohlekwa yithi la okade usibhemisa yabo so ndoda ashintshe ukwenza hayi nami ivuke ngempela ingqondo ngibhukhele ilenazi ngiyenze ilenazi ngeyosuku lami lokuyobhala ngaqala kamakhoba ngashaya ibhiya hayi emgodini ngathi ukubhema isikhathi siyahamba mengifika le sengiphambana nabaphumayo kuthiwa bengikulaba abaphumayo yacula kanjani imali yami yokuqala unandaba vele ngabhalisa okwesibili hayi okwesibili ngiyibhale ngiyiphasa yayizwa lo ngithe ngisalindile-ke ukuya etestini ngiloke ngibhukha i-truck ngithesta ayingibona kodwa ukuthi hayi umdlalo ngiyayazi lento umuntu ushayela what the use ukuloke ngimosha imali ngayiyeka indaba ye-truck namayisenayo ngaloke ngizibhemela yebi mengiyabheka i-date isidlulile efuze ngabe ngiyotesta ngayo yile nto engidla angani phela ngijabulela ukuba umalume ngihamba nenqubulo yabantu la ngiphelezela mengihamba ngiyabona nje wena owabona umongameli egadini yabo kube into eba kanjalo so nje mfethu omunye nomunye imali eziqhamuka kanje ngiyengithanda ukuthi hayi azi ngempela ukuthi meke wayiphatha hayi kumele enze into ethile unjani ey'ntombini ngaleso sikhathi njengoba professor ngisho ukuthi akukho engangakutholi ukwalapha noma yikuphi mengifuna intombi nje ngangazi ukuthi hayi ngigesa kube ngani nawe uyazibonela ngoba ngangihlezi ngiclean ngimuhle wena suqumbile yabona lo so ngikhuluma kube ngani mfethu ufunani hayi mina ukuthi hayi so sithi amaloji lawa kodwa-ke ngangihamba la waship anyana ngoba vele phela kusuke kuyinto ye-hour nje ukuthi yabo ngiphume yayibona lona so nje ngangilowo muntu uswidi omnandi uswidi wabantwana yabo ekhaya bagcina betholile ukuthi lo muntu lo unemali kanje uthola umalume yabo umalume shuthi uzwa ngabanye abanokungibona la edrobheni abangani bakhe bambuze indoda umshana wakho la wenza amakhala afini kodwa ekhaya kuyaziwa nje hayi loyo sazi ukuthi imali kanje bese bengikhandela i-meeting yabo bengikhandela i-meeting ngokuthi vele phela bengibuye ngisukele ekhaya njalo ekuseni ngizala ngiyami mengifika ukhulu angibizi sihlale phansi athi hayi mfana ngiyacela khona inkinga ekhona loke lezinto iphumile umama wakhe awukwazi umenzele ngisho awukwazi ubonge wenzeni kodwa nje into esizwa ngala kuthiwa uNkulunkulu uyi-celebrate yayibona mfana ngeke akawenze ngenye indlela mina bengicabanga ukuthi at least thathe le mali siyibekele ukuthi mekukhona ezinye izinto eziqhamukayo nezivela yayibona hayi ngivuka ukubhejezana ngithi mina ngeke akukwazi yayibona mina ngizoyenza ngendlela yami mina manishilo nje ukuthi ngidingani mina ngizokwenza kathiwa ngasiphi isikhathi ngoba unovuka ekuseni ubuye ebusuku yini esizoyixoxa nawe yini esizokwazi ukuyibona nawe bakuthola nini nangalo mhlangano ngoba ungabambeki angani phela umhlangano ngafika ezolo ebusuku uthi uzolala ebusuku ekuseni ngovivi ngoba kuyazi ukuthi angivukela la ngo-8 9 masiyahamba yabo ufica nje ama-ankela aphelele ashadile yabona nje nazi iy'moto impela ngithi ngumcimbi mina hayi kanti kuziwe kumina umcimbi mini naye ngihlalelwe phansi-ke khona indaba ukuthi hhayi-ke uma ukuthi uthi awusiniki lamakhadi le-ID sikubekele lezi zinto ngendlela e-right hhayi-ke kusho ukuthi la ekhaya uma uphuma ngale liyasango nalezo zinto zakho awubuyi siyobona usufika ngenqola yayemoshwayo ngoba phela ngeke thina sikwazi ukuthi singamelana nama-calls abantu ukuthi eThekwini wena
awubambeki uyistapura uyayibona lo hey kodwa la ekhaya ugcine ngokwenza lezi zinto usukuthi uqedile kini igrosa nje awufiki no plastic abathengi kanti mawufika lapha ebusuku ufika nani ngifika nje ngiyiphathele mina lokho Take away. lokho kuncane nje mhlawumbe ngiyiphathele leyo pizza ngijabulisa isalukwazi yabona into ezincane ngazi ukuthi uGulu uyayithanda oma fruits in ya mhlawumbe ke naye ngiphathele ushintshi mhlawumbe ngimshini umna lo 500,000 ya ibuye lapho ke ingqondo mase kuthiwa ni asambe khona nje la ngase emotional building noma ikuphi la khona enye indawo nje lapha ekubekwa kuyona imali la yeah bangise kuleyo ndawo yayizwa lo bathathe la u200,000 yeah bawuvalele kulento yayizwa lo bese kuthiwa ngisayine ke la phansi ukuthi le mali ngiyibhalisa ngaphansi kwasisi wami nogogo yayibona lo Yeah. bayayibeka like indawo le shuthi njengathini imali yakho mawuyibeke khona bayakwazi ukubolekisa ngayo yeah baloke wena bekulokhuza lo nto encane yabo kodwa mase nifike leso sikhathi enivumelane ngaso ukuthi uyithatha ngaso bayakunika nje njalo yabo yeah hayi ke so kube kanjalo ke bakhona ke kusayinwe kwede ngisayina hayi bona inhliziyo ayimnandi yabo kodwa ke ngokuthi ekugcineni kosuku phela ikhaya yabo kufanele nami ngazi ukuthi uzumthetho yes mekuthiwa la ngiba nenkingi ngibalekela yabo ngoba futhi vele umama uyena ungikhulisile and ungifakile ihlonipho discipline yabo yeah so ngangisengibona namuthi hayi sengiphuma emgqeni ngempela if ungenzi into eshiwe ekhaya yabo hayi ke okay kungawona bakushiya namalini lambe lapho kwakusekusele 1 something 180 100 yabo kodwa nje lapho yeah ngoba futhi nawo nje mhlawumbe kakuseku4 months imali sengiyibhubhudlile nje benga understand kanjani izibalo mabeyishaya ayihlangani nale mali ephumile uyayibona lo kanjeke njengoba vele siya lapha bese kudlulwa ke eAbsa la ikhadi ibank engayisebenzisa yeah kuthiwa hayi ake sicela istatement month hayi kuyabonakala ukuthi every single day lo muntu ukhipha imali engaka uyenza khona la khona linda u12 yabo imali engaka uyenza sebeyakwazi ukuthi uyabhema ayekhaya vele ukubhema ke besibazi ukuthi nginako ukubhema kodwa ngangibagoqa ngithini ngiyayeka yeah yabo lo nto ngithengele imethadone mhlambe ngiyifihle ngale kube ngathi ngiyayiphuza yabo lo nto ngiphume ngihambe ngithi hayi ngiye driving school hlezi nje ngibashaya ngezikile yabo yeah uma ngifuna ukuhamba ukuze ngizophuma egcekeni hayi bonakale ukuthi okay ayisekona itatimende ikhishwa kubonakala ukuthi hayi ngikuphazamse lapho lento day ibhizi bese kuyabuzwa ukuthi lena ke awusitsheleke ngoba phela nayi imali eyaziwa le ikhamba yeah hayi yimi ke sengichaza ukuthi akhumbula khona ungaye ngalimala kanje kanje wabutane wakukhalisa naye esikanani wathawu kodwa ngalamshuthwana ungangibulala ngihleli nawe endlini hey ungenza into enjena ukuthi kube khona into enje onayo ungasazisi at all hayi ungambulala umuntu hayi ungambulala ukuthi nje ukube shuthi ngempela abangani bamalume wakhe akekho nje seke wasithinta wena nje sasiyozwa ngendaba oyobuya la ekhaya usuyisidwedwe nje kodwa kade sazi ukuthi unemali okade ngingazi ukuthi unemali engaka hey usucebe wezwe wahlupheka bengazi hayi ke kubeke into kanjalo kona professor imali idlekeke meseleke hayi ngiqale ngibe lo mashonisa omncane obolekisana ngeinsuku nje kuphela hayi inyanga mawuyithathe namhlanje lambulo nginika kuba yabe labantu bamasonto futhi nakhona hayi imali enkulu 300 400 1000 usuke senkulu uyabo lo ngoba phela mase ngiyifuna futhi ngiyayifuna hey kwakuba ungena nje professor Mgodini ngoba ngitshela 3 hours wawumkhulu hey omeshente ngiyangibakolota benginika ngoba babuka la nanti iPurple Show
ukuthi hayi lo muntu unamasente kuthiwa ayithatha ufunani hayi ngifuna lokhu kwa 50 ngifuna lokhu kwa 60 ngithathe yena uyabhala hey noma nje into abawu2 yenza kuleyo nto kubona hey wabacebisa labantu hayi futhi nabo hayi omunye wabo nje usihleze engivuma athi hayi ngayidla imali yakho hayi ngayidla noma ungakwalota nje uthatha okuthathayo kodwa hayi imali yakho ngayidla ngoba phela nawe ukangibalisela athi uyangikweleta kodwa akaya kusenani ngoba nami imali yakho ngayidla yayibona so nje is part of life sengizama ukwenza umzekelo ukuthi impethu hayi mawuthola into ezikanje yeah nanokuthi sokuyikhaliza manje nanokuthi ngifuna usibuka ubungozi bawo lento angithi vele ngoba ulimala vele uthi awuvela ubhemile yes ngangivele under influence of drug manje umbuzo uthi angithi emsebenzini kunokucheck uma ulimala ukuthi kuya kuthathwa amagazi kodwa hayi lapha kumina nje akubanga into kanjalo ngobani shuthi isimo ongithenga ngikusona ukuthi ngangeve ngilokuthi ngiyanquphazela nomani angijabo nabo ba understanda isimo sokwenzeka kwengozi le yeah yabo khona ingozi ubona ukuthi hayi lo muntu lento ibingeke yenze uyenzise ukuthi shoot khona into ayidlile yabo yeah ngobani ilanga lokuqala ngathathwa lapha nje khona ngayiswa Netcare yabo khona abafike bangicila ungula kanjani yabo awukuthi khona abakuthola nomani angitshelwanga ngoba kuza ngibuzwanga ukuthi mhlambe khona idrug olidlayo khona ne kunomthetho lapha emtateni othi akusetshenzwa makunomoya lo mthetho ngabe wabekwa emva kwesigameko sakho noma umthetho okade uvela ukhona yabo nje makunomoya akulokothwa yes engani kuhlukene amafeni yeah yes lapha vele indo kungaphakathi ngoba i-cold storage ibeka ufika ama-truck so lama box mhlawumbe asuke kade bekwe eminyango yeah ngoba engasebenzi at that moment mhlawumbe ke mase kushoda amakhavu uzothi mhlawumbe le mpahla efikile mhlawumbe endleleni yayo kuwe kwakhona i-damage ekhona mhlawumbe evalweni phobele ukuthi manje silandele lezi sinazo la yabo so kangawona kona vele umoya izivunguvungu sitheni yabo ngokuthi nje nawo ngangifeyise umoya ngiza umoya uza kasona mina yabo so wakwazi ukuwaphakamisa yabo which is vele lokho kwakurong mawulayishile impahla ngokumthetho womshini kufanele ngishaye ureverse impahla ibe ngapha ngibhekele ngile mina ngangivele ngiforce ngile yayibona kodwa konke lokho akunakwanga ngobani vele phela into nje yangaphakathi yenziwa ukuthi nje inganaki into eziningi ngoba nenkampani yayinqena ukuthi ingaze igcine igaxela emthethweni eminingi yabo eyayingayilandelanga vele wena mawusuxoshelwana cha mina okokuxoshwa yilokho ukuthi vele ke ngakusengibonakala ukuthi ungathi sengiyimandla esidakamizweni yabo asekuthiwa indoda ngoba siyakubona imapha ama-flop balls uwenza because ngizomuntu osebenzayo nje manje oyitshela yena engayicontrol iwunga yena uyasebenza ngiyahola ngizoyicontrol imiphi lemkhuba isigilisa yona isicacisela noma bathi no lo ikhona into ayidlala okokuqala nje kungasigcina isikhathi sokufika emsebenzini and nasesayithini ngisathola-tholakali njalo kancancane ngiye toilet kancancane ngiyafunwa nje ngihlezi ngifunwa yayibona loo nto and la emsebenzini sekunezinto nje lezi ezincane ey'nokuyabona uthothi ngiduke mhlawumbe kuwile ipalethi sibuthe lawo ma-orange lawo manantshi soqoqa amabhokisini sifake ey'khwameni zethu yabo nje kwakusekuhlezi kuzoba khona thothi nangaphakathi ema-storeroom ema-cold store mhlawumbe kwiphalethi mhlawumbe kunebox engekho thathwe yimi ngalifaka esikhwameni ngiyolidayisa emakethe komama lapha ngoba phela ngenza ukuthi sasa ngibe nemali yokubhema ngoba ngingakaholi so yizo zonke izinto ezasey'bonakala lezo ukuthi no sekukhona ushintsho kulo muntu and la esebenzela khona sekuhlezi kuzoba khona inkinga yabo ufika late lo muntu uhlala la edrobheni usebenza la uhlula abantu abasuka komasho womlazi yini le ngaka bayisela ngaphakathi emsebenzini kancancane uye changing room kancancane uye toilet kancancane simboni la egcadeni ungale kwemgomo emayadini yabo
so babona no wena ngathi khona inkinga unayo bangibuze yini inkinga kwasho komunye supervisor owayengazi vele Yeah. ukuthi ngiyabhema ngoba waye sometimes mengincenga ukuthi ngishaye overtime athi hayi ngoba ngiyazi wena uyashaya lento yakho sekuyangiphoqa ukuthi manje ngoba ngifuna ukuthi ungilekelele kule shift yami ngikuthengele lento yakho ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke uyabo ungisize nami kule shift yami ngoba Yeah. so kwagcineke naye convincing ukuthi hayi lo mfana vele isidamiso khona isidamiso asisebenzisa kwaba ngathi uloyiwe kwabanye abantu mhlawumbe uma bebona inkinga ezikuvukelayo ivukisela ngenkinga hayi yabona nje mpethu iwunga bafethu hayi udodo bayahlalisake manje bathi hayi uyaconfessa umuntu yebo lo muntu khona into ayidlayo yes bakunika ithuba lokuthi uhambe e-rehab bakunika ithuba lokuthi ulungise impilo yakho lapha phela njengoba ngisho ukuthi lapha singaphansi kwe-agent yeah yabo lonto so inkampani yona mayikhalaza ithi no madoda lo muntu lo sicela nithi silokhuzela yena nisethe lo muntu esizokwazi uku-cooperate naye ngoba yena icon yeah uyasebenza impela siyamazi kodwa asiza ukuthi unamaphutha yes njalo soloke sama kamaphutha akhe mengafikanga late khona uwrong awenzayo mengalovanga ngeensuku zokuhola khona into ayabona lona so asikwazi uku-cooperate nomuntu okanjalo ngale sonke isikhathi ngazi manje yena uncengiwe yayibona lona kanti sonke njengoba sila we need each other yayibona lona so yena if ezokwenza ngazi ukuthi uyena ohlezi ebudingiwe asikukhona ukusebenza naye so ne-agent yabona ukuthi kuzingazi loke iloser engcolisa igama layo yayisingicela kahle nje ukuthi hayi mfana bekumnandi sinawe awukuqala uye ekhaya ulungise kahle impilo yakho nanoma inini umsebenzi la ekhaya mawusakhona uyawuthola kodwa mawusu-right empilweni yabo lonto sayineke-ke la maphepha ukuthi hhayi ngoba baqale banginika i-short leave ya 2 months ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani yeah hayi ngokuthi-ke babhayiza-ke nabo-ke banginika namasenti ungabona hayi phela kwakumele babefuna mhlawumbe uye-rehab ngawo ngabona mina-ke 2 months okubhema bhuquze nje ngeke ngibhuquze nje ngizokukhanda icebo yabona lento yokuyikhohlisa uthi yeah vele le mali ikhonyana ngizodla engaka mase kusele ngaka ngithenga imetadone lo ngizama nayo leyo metadone uthi uyiphuza ngapha meke kwakhona isento banani hayi indaba lento yangibambezela uthi ngiyoshaya okuzokwenza ngibe right ngampela yabo lonto sikhohlisa nje ngalezo zinto ezikanjalo iwungisitha somuntu iwunga iyisitha semali iyisitha semali ngoba manje ungafika ubhema ube right uthi uyihambela nje la emgaqweni hawu 200 rand phansi yayibona lonto yeah uzizwe ngazi ukuthi eish ngathi ngingaphinda ngiyoshaya yabo akukho ukuthi cha uthi ngiyibekele late ujika ukade ubuya khona uthi hayi ngiyemphantweni ke manje ngi-right ula uthole lo 200 uthi hey yazi kodwa mengingaphinda ngiyoshaya nje noma u1 okugcina makwangena nawo lo 200 uzophuma ususwele neyegwini hey ngithi yabo le nto nje ilwa nento ekhala ephaketheni into ehlala ephaketheni yathi enye indoda ingawisa umuntu onorhino yabekisa ngorhino le ndoda yathi ngamuyisa ahambe ngophaca ababhubhuka iy'thende hayi iqinisile hey esinye isiyobisi lesi yaligcina igama leyobisi hey madoda hey yazi uthini hamba umbuzo ekubekele wona la bakhona abantu abaneqiniso emgaqweni ngoba ungathini ngabo njengale ndoda yayikukhuza nje ukuthi hayi indoda sijabulise ngoshintshi ungasijabulise ngemali yonke ya hayi mfethu bakhona abantu abaphilayo bakhona kuyikona ukuthi sonke the time isifika yeah sifika si-right yayizwa lo phethe nomthetho wasekhaya sishintshwe abantu indlela la abasitreat-a ngayo ngoba mina ngeke professor ngahlezi mina kuwena ngakho umngani ngiba right ngenza into eyi-right kuwena wena mase kufanele kuze ngakumina
ungibikela lokhu ungibikele lokhu angithi yabo lonto ngikhanda isilonda so mina ngupopayi kuwena yabo lonto mina fanele menginotho ngicabange wena wena mawunotho ungibalisele ngobani nobani yabo lonto so ugcina ushintsheka emoyeni uthi okay la ngenze kupopayi yabo lonto so bakhona futhi mfethu ampela abantu abasa right yabo ngoba futhi ngisho ngithi njengoba nje shaya inombolo kakhulukazi ubafethi laba benombolo khona abasayina iqiniso ngokweqiniso yabo lo abalifela iqiniso abalikhuluma iqiniso abalenza iqiniso abaliphila iqiniso yabo lo bese ke kuba umuntu ukuthi wena uyimisele ngokuthatha lokho okushiwo yilomfethu ukusebenzisa ngoba phela kuwo wonke i-advice ne-advice oyitholayo ngeke wathatha yonke imvumo uthi uzoyitshatha yabo uyothatha lokho okubonayo ukuthi kuzokusebenzela yabo lo ongeke ukudinge awukulahli nakho ukubeka one side uthathe lokho ozokudinga ukusebenzisa ukuze makuvuka izinto ezidinga lokho okusetheleni ukuthatha usebenzisa khona yabo lo so nje i-advice yomuntu ungabothi ayingene ngala iphume ngala yabo ibekele indawo yakhe ngeke ngimuze nomunye athi hayi lokho kushoyo kungena ngala kuphuma ngala ayikho into enjalo ngoba khamba ubuye wakhumbule la umakhaya yabo lonto ukuthi hey kambe isibani wathi mengitshela ngathi lo nto ngitshela yona ingena ngaphi iphuma ngaphi namhlanje usuyayikhumbula usuyazi ukuthi yazi wayiqinisile lo mfethu ukuthi khamba kube khona ibhendi elu-wrong turn ukhona yena umngane emgaqweni la emgaqweni mfethu kahle umngani okhona owesikhashana ngoba nabo kukhona okukhona ingakho nje mina pro inqwabe ngathi mayibuza ngami ukuthi uma dluna nje umngani umuntu ahamba naye athi uphanda naye hleze yedwa ngoba ngibalekela lonto iyakhulumisa iyaxabanisa yabo ngoba meke sahlukana imizuzwana wathola into ayitholayo ngeke athi hayi ngoba nginalo 100 angidla u50 ngibeka u50 sudle nomngane nami yayizwa lokho uzoyidla yonke mboyi phela useyabuya usethe mfethe yakuphanteki kuwena kuhamba kanjani mina ngibe islima mina mfethe ayingiphethe u80 rand asambe soshaya yayithi ayibona lokho yizo zonke nje izinto lezo engizi-avoida engenza ukuthi ngihlezi ngibe ngesikhathi usuphethe imali udadewenu wamenzelani okutheni mfethu angeke ngiqamba amanga kona ngake ngikhipha nje ngoshana i-shopping ngengubanyana nje yabo ngoba ngangathi vele ingubo zabantu besifazane ayibizi mhlawumbe nje kuyena ngayo spenda nje mhlawumbe 400 wena from 900k yami noma ngaphatha 900k mfethu udadewethu ngaze ngimbelethe Shuthi yayibona ukuthi ngempela iwungu inamandla ngempela iwungu too much. Ubless iwunga uyokubless udadewenu. Nagcina nani naye uphi? Awukhona. Sagcina nini nami ngibade kukhankaswa nje lento ANC. Yeah. Wayekhona. Hey. Abazali nezingane sinenkingi thina njengabazali. Ingane uyibona sekulate ukuthi seyidakamezweni. Yini okumele yenziwe abazali ukubona ukusuka nokuhlala ngengane yakhe? Ngoba uma sekusesigabeni sewunga usuka ngeke sayenza lutho leyo ngane leyo. Hayi kanti usuke sangakhona suke sangakwenza. Yeah, sicela ukwazi lokho njengabazali ke. Yabona khona lento ekuthiwa umuntu ungamthatheli wena isinqumo. Ngoba abanye abazali uke enze into athi usiza ingane kanti ingane ilindi ifuna usizo or ihlalise phansi uyikhulume nayo. Okay, before sibuyele lapho uyangixolela umuntu osekhaya ngifuna ukuyibamba ngayikhohlwa ngalento.
uqale ngani ukubhema wona ngithi wathi waqala ngensango yes ukube bakwazi ukunqoba ensangweni ungakafike ungeni ngabe kunjena namhlanje hayi ngaba nje uyabona ukuthi asiza ukuthi sizozwa ngengane ise ku stage 1 ngoba izozifika ku stage 3 kube nzima manje yabo kunzima manje ayikho into enzima njengewunga umhlaba wonke ngicabanga ukuthi uyakwazi nawe lokho iyona ekhipha isikole so umbuzo wami la Madleni yini okumele yenziwe abazali ukubengaze bebone sekulate ngiyakuzwa wena ukhuluma ngesigaba sewunga lapho khona umuntu osekusuke ngempela kuthiwa kumele kuvume yena ngisho lokhu ke mina okwazi ukuthi umuntu econtroleke khona njengogwayi mhlawumbe uqala iluzi uqala oncika lezi zinto kuyizona okuqalwa kuzo uyabona intsha ngithi iqala kulezo zinto istage sokugcina leso muntu ohlala emgaqweni yini okumele yenziwe abazali ukugwema ukuthi kuze kufike ezitagini ezikanjalo wena mangathi umzali yini ongamele uyenze hey mina ngoba yoba ngisho esengikubonile yeah akukho okudlula ukuthi umuntu ukhulume naye onixoxisane naye yeah umthetho indoda noma sisi yeah konke esengingayiboni kahle la kuwe ngicela ukumtshela ukuthi yini lo isebenzisa ukuze ngizokwazi ukukuzamela usizo kusayeli yeah uyayibona lo admit evuma ukuthi hayi mina ngisebenzisa u1 no2 no3 yeah ngani yami usathanda ukuthi uhlale la ekhaya ulalele yami imithetho ngisacela ukukusiza kulento okuyona ngobani asizukuhambiselana yabona njengoba sengikwazile ukubona ikhonto esebenzisayo yeah ingakho ke sengikhethile ukuthi angibe nendlela yokuthi ngikhulume nawe ngibonisane nawe ukuthi ngiyakusiza kanjani ukuthi ngisheshe ngisinqobe lento ungaze ugamanxele kokunye okuwese inkinga ngosathane noma ngezinto lezi eziphazamisa impilo yomuntu kuba nobuhlakani umuntu abanabo bokuthi umzali ngeke ayibone le nto ngamehlo enyama ukuthi ingane eqalile njengamanje iyaphuza iyabhema oncika yenza zonke lezo zinto yazi thina suggestion yami Madleni ukuthi bengifuna ukuzwa umbono wakho abazali abathenga i-drug test akuphilwe nge-drug test ekhaya egceke nje ekhaya kwazi ukuthi la ekhaya njalo ngokuphela kwenyanga noma enyangeni nje phakathi nenyanga isibhudubhudu nje kuyabizwa wonke umuntu uyachanyiswa uyacheckwa understand le nto le yes uma ingane yazi ukuthi ekhaya kunento ekanje yenziwayo kuyoba nzima nokuthi ezinye ingane ziyi-influence ngoba hayi ngeke ekhaya bazongibamba understand le nto le ingane izigcina igaxela ngoba vele nababazali into lena abangayinakile 20 rand drug test lapha ekhemisi 20 rand ngo100 rand usola u5 mawuthi unengane ezo5 uyibiza ingane ungayitsheli twenzani uyichamisa uma ungatholi lutho uyitshela ukuthi lento ngiyenzela ukuthi nokuthi inyanga nenyanga la ekhaya noma usuku bengalazi usuku abazocheckwa ngalo yes understand le ukuze umuntu asabe ngisho uqala athi hayi ekhaya siyacheckwa ngalento uyayibona lento le iyona nto edinga ukuthi abazali benze and iyona nto uhlelo oluyihlalele la lento lena yokuthi uhlelo abantu abaqwashe ngezingane zabo bengagcinele idakamizweni uthini umbono wakho Madleni yini okumele yenziwe othisha ukulekelelana nabazali ngezingane zabo because umzali uba nesikhathi esincane nengane kodwa ingane iba ningi esikoleni and izinto eziningi iqala phambi kothisha yayibona lento leyo yini okumele yenziwe umphakathi ukuhlangabezana nothisha noma uthisha ukuhlangabezana nabazali ekuthenini ingane igcine iphume yaba umuntu ingaphumi iphumele emgaqweni yabona into enjalo bro yeah yikho lokhu ukuthi lento ishoyo yama-drug test kanje nasey'koleni into engenziwa la khona noma njalo nje enyangeni kube khona i-meeting yabazali bezoba khona ukuze babone ukuthi njalo ngenyanga kunento eyenziwayo esikoleni ekanjalo mhlawumbe like i-drug test and kube khona nabantu abafika mhlawumbe like bezempilo yes abazochaza ngama-drugs ingane ukuze bayisabise vele isasesikoleni ukuthi i-drug lenza ukuthi nokuthi ingqondo lididisa kanjena kanjena yabona kube khona nje lawo ma lessons akanjalo yeah yabo
and futhi babe nendlela yokuthi basabise kuze ingane noma ilokhuza isabe yazi ukuthi lento lemengiyenza uzophazamiseka entweni ukuthi nokuthi uyayibona yeah nanokuthi namadlinto mina ngikade ngifisa nje eMPTV1 bengifisa ukuhamba nani ngezikoleni ingane nihambe noyitshela nina ngomlomo wenu kuthi lalelani yabona mina obungibona ngusibani ngihlala emgaqweni nezimo zokuthi nokuthi ayikho ingane engathi sikuzwile lokho ifisa ukuthi nayo iphelele emgaqweni yikho ukuthi amandla asinawo ukuthi iyenzeke leyo nto ngoba ne-membership esekuphele 2 years ngiyikhothamela ayikhuli sengeze ngayeka ngoba ngangithi yona ngizothatha ngayo abantu abahlala emgaqweni abaseyidakamizweni sihambe siyokhuluma nezingane zabo ngoba kunzima ukubona ingane ukuthi iyabheka ubona sekulate ungeke usenza lutho ngoba phela uma siziyangene ungene hawo hebe school out siphumile isikole makunjalo suke sesiphumile isikole lingathini lakho lokugcina kubantu elami nje lokugcina kubantu ukuthi asiqapheleni madoda ngaze zonke isikhathi ukuthi nje into oyenzelwe umunye umuntu kufana njengawo wenzelwa amaredi utshwala ufujo intini uyashiya uyahamba uyochama ushinto into yakho iphathe ngesandla uhambela ngoba manje esikhathini samanje ayikho into umuntu olungile ayikho into elungile yenziwa abanye abantu wonke umuntu ufuna ukucindezelela omunye phansi uyayibona so asiqwashayeni nje bafethu siye ukubakhele singezinto yeah silungiseni impilo sizama ukubeka into eyaphambili siyeke nokucwasana ngokwamazinga ukuthi ngoba naku usibani unani anginani hayi kuze ngimosha impilo yakhe fanele mengihlangana naye esejointini noma ebheme efuna into yokubhema ngimfakele into ukuthi kuze impilo yakhe ngizoyihlehlisa uzame nje babethu ukuthi sonke silekelelane esigadaneni awuhlale kule amaredi awuhlale kule amaredi yazi kunengane ezincane zezikole mfethu oyifica ziwuquqaba emakhoneni zibhema lento ekuthiwa amaredi awutshela umbukele ekhaya ukuthi yini iredi ngoba abanye abayi understand language barrier yasebhemeni iredi it's a ready made inzanga suke uyiboshelwe la uthenga khona oyifica isimixiwe yenziwa yonke into so makukhona vele umuntu othanda ukwenza into ebhedayo mhlawumbe vele naye osefuna ukuthi avuke ngedrug elithize uzoyenza lento afake lo doti lo wokuthi niloke njalo uma uke welbhema awubusayicabange yakwenye indawo uthi hayi naye kanti usefaka isiyobisi esithize phakathi uyayibona lona wena ubona nje ngisho esikoleni uyabhema uyizwa lento ebhema uyakho hayi into engibamba kahle ile yakasibani kanti isifakwe lezi zinto ezingasile so nje amaredi awalungile bantu bakithi and amantombazana athanda amaredi kakhulu ngoba awawazi ukuyishukela yes it's better ukuthi uthenge ngcono ungahlala nomuntu akwenzele la eduze kwakho ubone cha ikwenziwelani ungenzi abangenzi kwayikona nje abangenzi ngoba iqala lapho lento lokuqala ubhema uzothiwa ikhona istaff esizima kuphi hey ubani nami phethe 1 ubani uphethe 1 ugcina impilo yomuntu iphele lapha bayawazi amantombazana agcole ngale lapha athi usho khona bayawazi amantombazana adlwengulwa usuku nosuku bayawazi amantombazana umuntu omusha ofika usuku nosuku ezidakamizweni ebabona abantu benje hey ngike ngikhaliswe leyo nto ngithi mina umuntu mihla nemihla abone osisilambe bethu ingane eyayifika ibhamuzi ingaka ayisenazo ngishisingi usungayindlala ngathi ayiningibhonda indlela esuke isiyona ngithi yabona zibuza ukuthi lo muntu uqedwa yini wena mawusuthi usaqhubeka usafuna ukuqala usafuna ukungena ezintweni hayi azikho nje akho ungena ezintweni la uphume ezintweni lo kuthini kuwe mawubona umuntu omusha engena ezidakamizweni niphi advice uyawumnika yona kodwa usuke ngayi abatsheleki usanda ngena akatsheleki kunalokho ushintsha abangani yes kuba njalo and enye into na professor yabona umuntu okutshela into eright uba isicefe kunomuntu okulahlekisa uyayibona lo ngobani mina njalo mengizokhamba ngona ngithi hey ndoda ngeke zama ukushintsha yeke ukuthi nokuthi hey yini engingayitshelwa ulo evele nje uyayibona lo nto njalo mengiqhamuka nasi sisicefe ashintshe indlela uyayibona lo nto
akafuni ukuzwa okushiwo yimina engisengidlule kukona na ayi nade sisicefu ngathi mina engamenza abe nje ucabanga ukuthi mina uyabona lalo gama lokuqala lokuthi hayi mina liyingozi kakhulu ilona elibulalayo ngoba wenza into lokuthi hayi mina ngeke ngibe nje mina ngeke that is a track lizokwenza lento othi wena ngeke kube yiyona impilo injalo madoda yazi kunensizwe yamangala mayikubona lapha kwi-MPTV1 lethi yayikwazi usaphatha imali awungitshela uma uhlangana nomuntu oyekwazi uphatha imali usukulesimo kuyaye kuthini ngo angifuni ukuqamba manga professor ngiyabacashela abaningi ngiyabacashela kwabanye ke mesiqondane lokuthi vele awuna chance ukubalela hayi sengeke ngizinikele nje ngilindele lokayokusho kuphendule kona yabo ngoba phela ekugcineni kosuku akukho ngadlula yayibona so if ngizohlezi ngizilokhuza lonto engqondweni nasenhliziyweni ukuthi ngisihlezi ngizosaba ukuthi ukuthi khona la ngeke ngiye khona yayibona lonto so kumele ama facts ekugcineni kosuku ngiwaface yayibona lonto consequences yes ngoba nekugcineni futhi kosuku yiwo lawo esikhula ngawo yabona lo yeah ngoba manje sengiyazi wrong no right sengiyazi mengase namanje kuthiwa ngiba nenye idlozana elithi boo sengiyazi ukuthi step 1 step 2 imuphi yabona ngoba ngifundile emaphutheni engawa unayo nengane ntombazana yini ongafisa ukisho kuyindodakazi yakho njengamanje sesivala ukuthi nje mfethu ngiyacela ilalele imithetho yabazali ilalele uma wayo ekhaya ngoba mina isikhathi esiningi ayihlezi nami ihlezi noma ugogo ekhaya mayingaki ngisize nje ihloniphe labo bantu ithathi iyalelo zabo ngingakujabulela kakhulu isibusiso nje leso engabe ngiphesona sokugcina Uwona amazwi wanika indodakazi yakho lawo engathi bengathathwa zathathwa abaningi lamazwi engabe sawela kuyindodakazi yakho kuphela umzala kasoba kulahlekisa ngeke ngoba into esuke ezenza ezisho into asuke ezazi asedlulile sometimes kwezinye zazo noma ayibonile yes ukulalela nje umzali njengoba ehlezi ethi ubumnandi akupheli ingoba uyazi ukuthi from ama 80s ama 70s babukho ama 80s babakho ama 90s babakho ubumnandi sikuma 20s manje siya kuma 30s sisazoba khona so ubumnandi akupheli ungajaha ubumnandi ongazi kuzofikisa yabo do the right thing but education is the key yabona lo futhi kubalekile ukuthi abantu beyithuthukise ngemfundo yebo cha and listening it's a skill ulalela umzali nje it's a precious gift and a skill nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba olalela umuntu omemeza ngathi yakhalala uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakambudu bomvu njengegazi awunina bakashishiliza ngedidi kwele maholo lemhlabela imbedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo awunina bazukulwane bakaphalo phansi angcoba uZulu liyaduma liyazongoma awu badoda ngibingelela bomnaka ngibingelela amamfombatane le phansi eSwatini kumakhosi Eve ngibingelele kwaNdebele ngibingelela kuzona zonke nje inhlaka la kufinyelela khona iMPTV1 singene sagula kudela ngibingelela kabisho manje ngibingelela sancenga uma usubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni bafo ngaphambi kokuba ngivalelise ebantwini ngizocela ukukubonga mfowethu ukuthi ufike la uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa umphakathi kwesinye isikhathi ungayithatha kancane into oyenzayo bafo lento ihambe ibanga elide kakhulu
awukwazi ukubaleka kwento oyenzile namhlanje ukuthi kungakanani. Kunentombazane ekuthiwa uMbali yafika la izoqwashisa abantu ngezidakamizwa. Yashona ezidakamizweni. Ngahlala ubusuku bonke ngiphatheke kabuhlungu ngendlela eyisimanga ngicabanga indaba kaMbali. Kodwa kunento eyafika enhlizweni yami eyodwa. Ngathi yazi uMbali noma engalala namhlanje zimnqobe izidakamizwa fele emgaqweni. Kodwa uMbali ulishiyile izwi esizweni sabantu abansundu noma sabantu abampisholo noma sabantu abamnyama. Yena uyiphethile imbenge yakhe. Angithi sonke siyazi ukuthi ngizima ukuphuma ezidakamizweni. Kodwa noma kunzima kunjalo ngokufa kwempilo kaMbali, ngokufa kwempilo yakho mfowethu, akumele kufe impilo zabo bonke abantu. Yes. They understand le nto leyo. So kwesinye isikhathi mfowethu ayikho ngemali lento esiyenzayo. Ayikho ngemali. Ingesizwe sakithi. Uma sithi sikhuluma ukuthi kunomuntu oshonele ezidakamizweni, akuyona imovie leyo. Akuyona into ebhalwe phansi. Yabona nje uMbali ngoba bambona la bamgcina bephinde bembona akasekho ushonile. Wafika la washiya igama wathi ningangene ezidakamizweni. Uma ungene ezidakamizweni wathi ngoba ungibona mina ngadlwengulwa ngidlwengulwa la. Akukho la ngizovula khona icala, ayikho into engizoyenza izidakamizwa ukuze ngiyithole emele ngihlale la. And kunzima ukuphuma kulento. Lento angiyifisela omunye umuntu ukuthi yenzeke. Maqeda uMbali wahamba wafike washona. Hey, understand le nto le. uMbali lapha lele khona ulele njengeqhawekazi. Understand le nto leyo ngoba uMbali washiya ekhulumile. Umuntu engathi awu le ndoda eziyakhuluma kamnandi yona iphuma ngani. Mina nawe siya understand, siyayazi impi obhekene nawo njengamanje. Mina ngoba siya understand impilo yasemgaqweni nempilo yasezidakamizweni. Kodwa mfowethu into engiyibonga kuwena mfowethu ukuthi empini zonke obhekene nazo i-pressure from abantu ukuthi awaphatha imali okwenza ukuthi uthi uzokushaya indivu ukubeke konke eceleni uze la uzokhuluma nabantu ukuthi no, izidakamizwa nansi into ezingakulidela kuyona. One, walimala usemsebenzini ngenxa yezidakamizwa. Understand le nto le. Zabuya sekade zikulimazile icishe zakubulala zazokuxoshisa straight ke manje izidakamizwa. Khona umuntu osebenzayo njengamanje obuka lento ayibuka ithathe otherwise kancane. Hey mfethu, ikhona lento. Ikhona iwumi, ikhona inyawo iyenzeka. Uyayibona mhla yenzeka empilweni yakho uthi naye lento eyikhulunywa abantu ku-MPTV1 lapho kungasekho ukuphuma. Abantu abaqaphele, abantu ababheka izingane zabo. Kwanawe mawusebenza mfowethu ubhema, musukuhamba ubhema noma yini ngoba ngeke sisakukhethela. Zishukele wena insangu ungayifuni iready. Ngoba ihenye ingozi mawufica umuntu ebhema ungamazi ubhemani noma ngabe umngani wakho noma ngabe ubani mfowethu. Ngoba ngeke usamazi mayiseshintshile sebhema enye into ongayijayela. Ngeke akutshele. Understand le nto leyo. Uhlelo loluzoqwashisa abantu bafowethu vukani, bomama vukani, bobaba vukani, ingane ezincane vukani. Sisempini, yimpi yesikhathi le. Ngize ngithi this is World War 3. Yimpi le. Thina sekhaleni lempi sizama ukubhula umlilo kodwa abantu bayathutheleka beza khona kunje. Siyabonga mfoka baba. Siyabonga insizwa yakithi ukuthi ufike mfowethu uzobamba iqhaza empilweni zabantu. Siyabonga kakhulu ngani yakwethu. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lwethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwe-MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Yiziphi ingqinamba ke manje sebebhekene nazo bephakathi ezidakamizweni. Umzima bokuphuma ezidakamizweni obuyisimanga. Lokho sikwenzelane nasi kwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu. Sibhula umlilo la ungakafiki khona, sivala imbobo yongena, sivula eyokuphuma. Ngakho ke siyacela abantu beyibheke, siyacela abantu becindezele subscribe button, ucindezele ibhele, abantu bejoyine i-membership. Mina ke sangincenga.